CHRAJ Dai Marche Bedwani Roxanne Nelson Dafia Mekpo Openye de Kwata Akwadan Commission on Human Rights and Administrative Justice ye twene TSS CHRAJ no se wonhwe na wonye nhwehwemu fa omanfo bia omo wa ban dibra na sa ban djuma ahodo mu na wo mo tete omanfo fa ahodie so afi kwa no keta hye prayer ni dream de wonsam entansa bia yire wo mo ya ne nyina ye interministerial committee on illegal mining krata wode aba no wo mo ho bo mo nyina no wonye wonsam hwehwemu Senior beto jase kane swafo no hwe science and environment so Professor Premtobre Kasee ekruchi nsembi egu nkrata so edefa galamsey a ekoso omamu ha nipa bi mu ehubon ewo mu koma omampani ewo na soeye abransemi beto dwa no we enam so ama saudai mrashe bedwani Roxanne Nelson Dafia Mekpo a petition Commission on Human Rights and Administrative Justice CHRAJ se wo mo enye sansemi mu enhwehwemu a lawyer fo a wo mo edi mrashe bedwani enimu ekọ CHRAJ no edeto CHRAJ nim se won hwe se obeye nhwehwemu e de afa corruption hu conflict of interest ene anamonto bi a omanfo a womudin wo mu etu ya ene emra ewo won office no ebo ebra womo esande to CHRAJ nim se womo hwe se ensem bi a Charles BCU a ono na ye kane secretary edema IMCIM eye ekua na Professor Premtobre Kasee ene da no sumbuo bi a ode abo professor no womo beye mu nhwehwemu